Yo ko lofa ma whakatara whātu. I le whaafonga Tapua'iga e Kalesia i ona mule hunga whalupe. Whaapea fo le pa ia ma mamano le aturuku i le nei Taeao. Ma lo le lange mamā ma le soifua maua. O le nei wa tātou wa aia ata whelo. Ai leo ata whasia. Ona o le alofa la mea i o le atua. I lo o tau soifua. Malo mato wora. O le a tātou Tapua'i atu i le atua. Lau whana aue. Aua nei tātou wana lofa tau o le upu ma le mutu. A o le a mio ma le wha maonu. Tātou ta talo mo le angampa ia. O mātou whanano watu i lau o fio. Le atua no mātou ta mai le nei fo i Taeao. Fio mai ai ala i loa nganga pa ia. Ina ia awali tia le Tapua'iga nei. Mai o atu ai mea uma i le whaasilisili o lo lava suafa. Ma lo lava vi inga. Ono Yesu ke risa o mātou wala awa i nei lava. Amen. Tātou biatu le atua. I le pese iwa se fulu ma le lua. Die!
maulalo inu mo le atua le tatalo. Tato wifo matatalo i le atua. Le atua mamanae, wa tumu le langi ma le langi lo mamalu sili ese. O laua pio lava le atua, e mai le mabau, e o atu lava i le whamabau. Na e fo mea uma i lo mata i sau. O laua fio, o le atua alofa muti bale o malava. O mato iai luma ma le fia ma lo mato watunu. Se o mato sulaina lo alofa, ma lo wanga le lei. O wae te whai a pēr mea sili mo lau whanau. O le atua nai atu po i le neiva yaso, i ala o fe au manga luenga. Le atu wae, ma lo whawhetai lo alofa ma lo wanga le lei. Wa wale ai lava se tala whanoa noa, e a whea ai i mato. Whawhetai le anoa noa i o au mea lopa whaasoa mai lo mato wola. Whawhetai lau fio, ono lene i aso. Wa e whaau popo i ola whaitau i le neila no langi. Maama noa e au ona tuai, e tusa matofi matiute. Wa e tō fia taito atasi i ai lo mātou wola. Mātou te whaapitai i nei Taeao. Ona ole mana manga mai loa ngāma pa ia. Ai maise ole mai ele ngā o ena mua i malai. Mātou te talo fo i mane whaapitai i loa ngāma pa ia. Nā te whaatonu mai lo mātou wola. A o mātou iai le nei lano langi o whaingata. Pāpitai iau a fionga pa ia wā o a o ma whaatonu ai mātou i upu tau i lou mālo. O lo mātou a nganga whaapitai siri tamā. Ona ole tongi ola wa uma na e saunia. E ana le i lo malo pelo i Yesu Keriso. Tu maua tuai pē i lau a fiole vi ingo le whaamanu ma le whaanetanga. O le pule awao ma le malosi o malava. Mātou te talo moa o mea lofa. Le malosi, le ola, le poto ma le whaatua tua. E wha a o penga ina ai le au whainga luenga. Mane atu nuu, ma i mātou uma. Ina ia o manuia, whaiwa matite. Mātou te talo tamaa. E te sao nia whane anganga lo watunu mo lo waso sa pati. Ina ia mātou la ngona pea e te whetalai mo i mātou e leo no. E whamanuia le upu fola mo le ngā luenga fola o le aso sa. Whamanuia le TV ai meise o fisa whaasala la uma. Ma i la tō o whaima e sota ingo le lalo langu. Ia la tau fe au masa. Mātou te talo tamā. Tau tai lau fio i fe maranga inga o le nei aso. Pamanuia si o mātou watunu. Iona tu langa wha lupe masangi. Pamanuia i nuu mpaya inga taitasi. Pamanuia lo mātou si o manga. Pamanuia i ati nai. O lo puna wa i ai Samoa. Whamanuia tama whanau o loo ai tau malele le lanolangi. Tamā, e tele o mātou se maanga sala. Se e alofa ma wha ngalo. Ma i e wha pale mai lo mātou vai ma le tau ma mao malau fio. Ha ngalo mai Samoa. Le atua lo mātou tamā i le toto tāua o Yesu Keriso. O lo alo pele to atasi. O mātou te talo nā ta mā o mātou tuina atu i o luma. Whaia i ai lo lama whina ngalo. Ai au alama maso mātou whaitawa nā. O mātou wole ma ta talo atu ai nei lama i ala i lo lama suafa Yesu.
Amen. O le whaitawina o le tusi paia. Tusi whilwhilia mo I tātou le nei aso tusa ai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso. Ua maua mai lea I le whea nina fōu. O le evangelia aluka o lona ma tā upo e se fulu ma le manu. A mata anu whaitau mai le whai upo e se fulu ma le manu. Te I whaangata mai le whai upo e lua se fulu ma le tolu. Whaafufonga o te whaitawina. O nisi nei o a whiongu pa ia ala tātou ali. Ua whisili mai fōi ia te ia le tasi ali. Ua whapea mai. Lea o a o le ne ie. Se a le mea o te whaia. O te mau ai le ola whapawau. Ua whetalai atu Iesu ia te ia. Se a le mea e te tau le lei mai ia. E le ai se le lei. Na o le toa tasi. O le atua lea. Ua ei loa polo inga. Aua e te murilua. Aua e te whasi o te tangata. Aua e te ngaoi. Aua e te moli mau pe pelo. Ia e awa I louta māma loutina. Ona whai mai lea o ia. Ua ou tau sia ia mea uma. Talu lava ina o I titi. Ua whaapaponga Iesu I ia opo. Ona whetala I atu lea I ate ia. Ua toe o le mea e tasi e te lei maua. Ia e whaatau watu I au mea. Ma ia e tupa ina I e mātitipa. Ona ia te oe lea o le whaula inga o loa I le langi. I le e sau ma muli mai I a te aku. O whaalongo o ia I nā opo. Ona ti ngā tele ai lea o ia. Au wā o le mau oa tele lava o ia. Ia, whamania mai lea tua I le tātou whaitau mo whaanu molongo I ana whiongo ia. Tu maua tu ai pē ia te ia lana lava vi inga. Nei maso umai o I le whaabavau lava. Amen. O le launga le swafa mamalo le atua le tamā. Le alo ma le angang pa ia. Amen. O maua le matua le launga. I le tusi sa whaitawina mai le whea nina fōku. Luka o lona mata upo e se fulu ma le balu. Ai ua o whaonga aina le vaenga le whai upo e lua se fulu ma le lua. E au I ai mawhau whonga. Mo le nei fo I Taeao. E whaapea lona whaitawina. Ua toe o le mea e tasi e te lei maua. Ia e whaatau watu I au mea uma. Ma ia e tupa ina I e mātitipa. Ona ia te oe leo le whaula inga oe le langi. I le e sau ma muli mai I a tia. Ona manatu au tua le aso le nei. E tusa ma le whaasolonga o whaitau ngā tusi. Ale e kale sia e whakasa. O le a e ta tau o na o whai. O le a e ta tau o na o whai. O le a e ta tau o na tātou whai. What must I do? E tu sai ma le mori maua luka. O le fesili tonu lama lea. Na fesili ai lea li mau oa I a Yesu. Lea ua avea mamanatu au tu. Lea oa o le ie. Se a le mea o te whaia. O te mau ai le ola whaabava. E lea o manino le lei. O ai le rile nei na fesili I a Yesu. Pau le tala. E fōringa mai o ia o se tasi e tene ana mea. Ma o tangata fo ia mau oa. Ma ta mao a ina I teni o Yesu. O la tau nei e mau tu langa le lei. I le lotu. Whaapea whai ngā mara. E le ai se tasi e le lei. Na o le toa tasi.
o le atua lea. Ma fua anga lea o le fitainga Yesu. Pe nate iloa o loa inga matulafo. Malama le tali ale ali ia Yesu. Fai mai aia. Wa o tau sia ia me uma. Talu ona o titi. Ma ole nei lawa ma alo le ofe. E moni lava. O se tasi o tangata mawalunga I whai ngā malo. Ia o le lotu fo. O se ali e ola mai ki tonu a inga tau aloa. O le sosa I ete inu tai. O se ali e le leima mawalunga lo na aonga. I polo a inga. Matula fono a mose. Manatu. O se lo ia wa ia taulo to ina le ano fale o tula fono. Mamata upu tau ile ali. Yahweh. Mai loa le lea itu. A tātou toi whaalongo atu I lana tali ia Yesu. Wa o tau sia ia mea uma. Talo ona o titi. Ioe. A whai o se ali wa oba I le 5 tau sanga o le matua. Lona winga. O se vai taimi umi. Talo ona awa o winga o ia. I le tūla fono. A o le whaafitau. Lea o tātou tino fia mamai tau wina. Muli ani. Ina mo feta lai Yesu I le tali o lana fisili whaafia poto. Ioe. Na ona poto e tau loto tūla fono maona matai tusi. Ae valea e whaatino maolai. O le a e te tau ona o whaia. O le fesili le na o le nei Taeao. O le a e te tau ona tātou whaia. Le tau le ae ata mai e a o tau loto upo le alofa. Ae au ngata ma pai e whaatino. Wa nei le a o ina talu nei titi. E whainga tā ma le whaingo fie. Lona whaatino ina. Le mea le na e tasi na wheta lai e le li ina tere I maua. O le a lea mea. Whaatau au mea uma. Ma tufa atu I e mātitiwa. Ona ia te oe lea o le whaula inga oe le langa. Ma lona lua. Ona e sau lea. Ma muli mai ia te a. O Yesu lea. E maa li e awai ma tuatu tuli awa talinga. O le alii mau ole ni. I le whautuanga. Ma le awa onga. A le awa ole ni. Lea na ia tā pai le amatanga. Aisea. Tangata matuale aise manatu I tangata mātitiwa. Ma le aloa ia I society. E le ngata ia. Ai o tangata e le manao e whaama mulu le oa ma le tamao ainga. Ma ua sili ai ona le ai se whaamo e moe. E muli ma au auna ia Yesu. A o le tali lea o le fisili e pei ona whea ngai ma le nei Taeao. O le a e te tau ona o whai. O le a e te tau ona tātou whai. E tātou te mau ai le ola whaababa. Manatu. Le ai lava seisi tali e ese mai le tali o sauno ai Yesu. I le ali I whaafia poto. Ioe. Ua nā o le whaama mulu o mea o le oranga nei. E le o tātou uma e maua mea ma mau oe le nei o langa. E pei o le toa tele o tangata whaaputu oe le nei lalo langi. Aua. Ua le toi tau lia ni milionea. Ona ua toa tele tangata ua bilionea. Ma e ua tā ua o tu lilionea. Ai e tua I whea nei mea o leo langa. Wheta lai Yesu. Whaatau ma tufa ina atu I e mātitiwa. I la tau e manao mia moni. Manatu. O se wha manatu fo I lea mo le e kale sia I le nei Taeao. E le ngata I lea.
A o le whaafonga Tapua'iga Samoa. O maua le Tapua'iga i le nei fo i wha le tau waso. Ai maise lapa. I le sauni atu, mo le whaato whala inga o le whaalanga maya. A wālau whanousu i le nāma yaso. O le nei ua fisiri ngia i tātou uma. O le ae ta tau o na tātou whaia. I le ta mau a inga matele ni a tātou oa. Ua mautino a fo i le onga onga o le sitai. O le tau o le soifuanga i le ni mai tau. Ai o le ae ta tau o na e whaia. O le a e ta tau o na o whaia. O le a e te tau o na tātou whaia le e whakasa. Whaapea le whainga malo o whenga i nei. Ma le whaatau tainga o le sao Samoa. O tu moni. O le whinangalo moni o Yesu ke riso mo i tātou uma. Ia whaia le alofa. Whaatino le alofa ma le whaamaoni. Le alofa le e peo ni tau tala i ai le apostolo Ioane. Fai mai a ia. La ufana ue. Awana i tātou walo lofa tau o le upu ma le ngutu. A o le a mio ma le whaamaoni. Le alofa le e peo na alofa mai ai le atua i le lalolangi whaapea i tātou uma. O ia foa i mai ai o na alo e toatasi. Ina ia tongi ola. Ma mau ai e tātou le whaola tanga e whaapawanga. Ua toe o le mea e tasi e te lei maua. Ia e whaatau atu au mea uma. Ma ia e tufa ina atu i e mātitiwa. Ona ia te oe lea o le whaula inga oe le nangu. I le e sau ma muli mai i atea. O le a e te tau o na tātou whaia. Whaatino le alofa wha le atua. Ma o le winga moni leo le manu lau tio le nei fo i mai aso a toa ua tali ma mai atu. O le a e mo mia e le atua. What does God require? Tasi pēra ma le mea e fina ngalo i ai le atua. Ua na o le whaatino ino le alofa. Alofa i le atua ma lo loto a toa. O lo manatu a toa. Ma lo ma losi a toa. Ma ia e alofa atu i le atua. Ma ia e alofa atu i le roa te tua oi. Ia pei o oe lava i ate oi. Ma o le ato angale na o le tula pono ma le au perfecta. E pei o na fina ngalo i ai Yesu. I le a li i maua. Manu ia tele le sao ni atu mo le usui o le fono tele le nei tausanga. Ma ia whaalia pea le alofa ma le angale nei o le atua. Iau fili nga whai o le nei tausanga. I le suafa mamalo Yesu ke riso le ao o le ekalesia. Amen. Tātou i atu i le atua. I le pese o sa nia. Oh,
Amen.